ji ane vekin hitivin tu ni hin diabol na su ngala CRT na hapla chin kulam student pa thila ho na dinga ki tau ta liongol pa hi Colosia bung ni chang som la li som la ngai ain sim kit na apinu thilaman cha nu na to na pen hu pathina to na hi ya haido na te dinga hi che Bible chang ai nei koi dan pa na mu kit dia Bible chang amu amang zo si hi ain mat chom jia ahin kai khom jia hi cha chu thila jong thudi sei hi thila jong thu ta sei thei thila jong hi ta san thei a hi ji nai thila na to kit ya ko nai pathin mu do thei mo mong hi nai tia hi Bible chang hi bia aman cha ai koi le le jing dan pai na mu di we ai hon I holim na zo si le pathin thu present I bol na zo si wa chu Satan na to na ki ti chu apha si jong le na sign bol pau hi ti amma chu mi zo pa hi pathin thu do pa hi pathin chu hin na pi pa hin amma chu mi sumang pai bo we ya chu diabol ki ti chun thu pha si na ta san hi min jesu chu pathin a hi ti na ta san hi min amma na sei ji a kon chun pathin mu ding hui win pathin chu na sim pa le na hu hing pu le na ngai lu pa hi zen ta san in ti chu hon pathin thu present I bol dan hui sing ai wa amma hi Bible chang present a hin bol dan zo si thilha min pha te ji a thilha su sei lut te ding hi chi thilha a ko na chu pathin hol do te ding ti pa he Bible chang present a bol jing cho hi chun I pi vet sa thilha a choi sang dan pa cha vet sa I cho thilha chu ka suni me ten lang thilha chu ima chalong yel lang jong ne thilha chu amin pha a Bible chang ki sei na Bible chang context le Bible chang I pi ha in akko le atum lo be khat no chu aman cha zia thilha pu chu sei lut te ding a aman cha zia pathin chu mu ding jesu chu mu do ding pathin thu mu do gu ding apan set na chu thilha pa na pathin mu gu ding ti hi cho Bible chang a bol dan hi ta bang chu diabolical teaching ki ti chu cho pathin I ho dan hi thilha pu a ko na pathin ga het ding hi pon pathin I ho dan hi thuta thuing Krista thuinga ko na chu pathin het ding ki ti hi pathin thu nei mu sa law ya chu ta Colosia bung ni chang som la li ain sim nei la ain sei ding patake chang ngai to chule ei do da lo wa I chung wa batna le kha su dan thuwa ki sun chu anoi manga athing pela thingkila a het be tha a su be hitai thing pe a chule pi put na le thu nei na zo si ale la hi cheng si chu a zoa a ma ho cheng si chu kilang ta a bet sa hitai English last by 15 hi KJV ga simote and having spoiled principalities and power Ephesians also na vet nai le Paul chuni pe na sei ham ta sa pe la sa go to kido hi powin principalities and powers on an ti chon na hi element he demonic elemental force he ti taute hi principalities powers LY le hi satan thil bol thin ho ju gal zona ju pakai su Krista ko na umjla thing pela cross a ang thiai chu ta sana pathenin jong in a while ha banga ama mina thil hoi no do thena ju thila ki bui pi ham thila chunga pakai su Krista athaneina ki phong ham hi chiong chu ne het thailo ja chu tu ni nangin jong deliverance bol thailo thila bo na dop sang athu abo pathin thu na sei na to I ma chaum lo ira su ke tau chana hi che Bible chang cho hin sima apinu thilana tong nu pen chu pathina ko na thani ta thil bol the hi ama chun ato thwa pathina ho ei ho hi na to do nei lo asei me mi in tiu cho okay hi su I sei chi ma sangwin Colosia bung ni chang som le li context si tam khat nan sei pi win ka te Colosia bung ni chang som le li context a sol cha pola sei pi ham ido dalu wa ichung wa batna le kha su dan thu ki sun chu Christian thing pela akila a khet bia su bai hitai ti cho sol cha Paul hin ama khanglai chu Old Testament Bible anisim jinga in New Testament ki tium lo he New Testament hung ki develop na chu only after 1st century sol cha Paul holoi chu 50 to 60 AD ki ka mai mia ani thi wai tan ya cha ma khanglai New Testament lo ti ki chen ta ma Old Testament Bible bo ni sim ni ai chu Old Testament Bible la chu dan thu ki ti hi lekha bwa ki sun khan umin song phenga ki sun khan umet ki chen ta ani mu hi cho versa na chu Deuteronomy bung som thum la khat chang som ni le gup khu som ni le li khu isimai le mosin hi chi dan thu ki sei thu zo sia bon cha le khabu khana su do su ke azo su cha hil phat chun ati so ya chi dan thu ho chu
โมซีหินเลขบูขันอาสุเนติจอนะไอเล Exodus บุงสอมตุมละขัดนาหิหุงกิดนาหิเลดันทุกข์กิเสกินินปะกายจนสินายมูสังจุงว่าโมซีหิงะอทุเสจังเสไซสุภานินเฮตุสนาเพงและสวงเพงเตนีปฏินขุดจากิสุนจุโมซีปิตายดิจอยาจูปฏินดันทู Old Testament กอนาแคตกอรีนี่กิมูฮีขัดจุเลขบากิสุนขัดมินขัดจูสวงเพงกิสุนเมติจอฮิจิสวงเพงกิสุนเป็นจู the eternal law of God's moral law กิติเป็นจูin the law of love law of liberty กิติอา James บุงนิจังสมนาเสจูin จุดเองแต่ละสอลจากพวกเลยร้อมบุงสมตุมละขัดบุงนิจังสมตุมละขัดนาอิตาสันเจว่าดานทูใบหัมอหิปอยดานทูกิพุดเดจอเฮอันนี้ตีเป็นหัวจูกิจินตาสวงเพงดานทูจะเสยนายอหินละเลขบูดานทูกิติฮีปัจจุบัน society ขัดน้ำขัดอันนี้ทันต่อดุงจุยาฮิจิน้ำมีเตจูอโม society และอโม civic law ดิ่งอันนี้เป็น ceremonial law กิติเป็นจุหินฮิจิดุงจุยาจูฮิจิ ceremonial law ดุงจุยาจูseven festival seven Jewish festival หัวจังอันนั้นสุเกียฮิจอดบอนสเก็บ shadow of Christ pointed toฮิจอจูอบอนสเกียคริสตาลิมเบตสานาเซโดอันนี้ดันจังสมลุกแล้วจึงกิจินตาในใส่สุเกจนะฮิจอจูกิจินตาสุละจูยาจูโซลจาโปลิงกิจินตาใส่เป็นจูฮิจิซิริโมเนลโลเลขบวากิสุนเป็นจูฮีกัลเวอร์คอสอากิจายตายอดีเป็นจูจูไอเลฮิจิเป็นจูไอหินกัลกายจังสมละงานอาจูปีปุตนั่นแหละทุนในเรื่องสิจูอัลเลลอาฮิจังสิจูอจัวอโมจังสิจูกิลังตาหายตายดิจูฮิจิจูทิโลโฮจูคริสตันอจัวเฮียจูย้อนจังอิโซเทนดิวะทิลาโนเทนไอเนดิวอัตโตถอยโตดิวเดียอปีนูน่ะโตน่ะเป็นจันปันสายโหจูโตน่ะในโลตาอันงอจูเยซูคริสตันอีปิซิอาเลขบูดานผู้เป็นจูครอสอาสุบยาจูติงแต่ละปีปุนั่นแหละทุนในโนโฮจูอีปิซิอาอาสุหลังหัมทุพุนบุงสมเลนีจังโกจังสมห้อยกิจินได้เวติงาเฮเลอีพิจาปีปุนั่นแหละทุนในโนจูเจสุนจิไลมันกัลวิร์คอสอาสุละหัมที่จูกิจินตากิลังฮิโจอายะจูทุพุนบุงสมเลนีจังสมมาหิงติงาเฮเลเกมันวานาออนัสตากาจานิฮิจุนตุนหูหิงทัดนั่นเลงกัมอิปัตินูจูเลท่านี่จูคริสตาฮิตายอาเจจูอิโซปิเตโอเฮเซียdiabolจูกิเลลาฮิตายอามาจูอิปัติหิงว่าอโมจูอสุนาจานะอเฮสิจิงเฮดิโจฮิจิ diabol กิติปีปุตนั่นแหละทุนในนามุทิมไว้ปุปาจูคริสตันกัลเวอร์คอสอสุลังฮิตาจูอเฮจูอามาจูปัติมิเตเฮสิจิงปานฮิโจอามาจูครอสอากิสุไม่ตายดีโจกัลวิครอสอาคริสตาทีนดิ่งเละมิหิมเตอลัดโดนดิ่งอาสุบุยกุจิงป้าฮิจิคิวจงจุยละวะเลสิกิสิมติลามิหิมเตจอนเสียละอากิปัตนาคริสตาขังวิหินสุมังดิ่งกุจิงป้าปัทินมีเตเจ้าสินเลี้ยมละป้าอาขังปัทินมีเตจอนสินาละนั่นดิ่งอาเล็บนาหินปุยจิงป้าตูจันยามิเลี้ยมาปองป้าจูคริสตันกัลวิครอสอาสุละไอตายตีนะฮิโจฮิจิไลไบเบิลจังจุนับปันสานับปีนูทิลามันจานูโกบรูชีวาตกิทัวนะอามุดอเมงะทิลาปูขัดปัจจินกะฮิตยาหุงเสียตาสนากิเลมทันนูกูลินอเลบละนูจูฮิจินูนัตโตนะจุนับปันสนาฮิจิไบเบิลจังปันนะอามาทิลานัตโตจู deliverance ไอโมเมนตาเกหอโตนะเนโลมิดังหอโตเนโลนะหินติจูกอยฮาสตันจอยสางะจูนังนะฮิตาจูละน้ำมูโลฮิตยาจะปะทินทูในกิจนะปะทินทูกิจนะฮิตังเกลุนทีละงอลปะทีละหูปะจิงคุเลมแถบหลาปะไบเบิลจังจูไบเบิลจังมุนเล่าสิตูนี่วิดีโอมองไงเวตังฮิจิวิดีโอเรกชันในหินบอลเป็นนะในหินเสียมเล่าสิหูเวตังนั่นเสียทุกปีเป็นหวยเปียงเซตันจูทุตาเสียหินไนตาสันเทจิหินไนดีงั้นนี่สุดแล้วนั่นตัวอีกหูไอ้วาเกี่ยวกันก็หินหิลุจนน่าจะหลงเซตันกิติปาจูsetan kiti pachu amin mong jong pha pu loading ana to theina le athil bol theina mong jong ipiha na sa bol lo healing ti chu pathin tun ei hil naw ita pathin tu kodop sama setan chu pa kanung lang wa ka semo atul to ka chut be dan ka sa nangin tul to chut be num lo khat ve ve le ama tu siong ngai the ka no mi ti nganan bible na la ana hei ko chula na pinu chu na mu lo ko bru siwan a lep la nu bo chu
hi chu ko bu siwa yong chu khat ve le phata kan sei din alai chu itabang ham ko bu siwa na ta san yong hi chun te ni thilan lim ra hong te ni chun alep la a chaina kya na pathinu kai ong ti kina ibizia satan kiti pa chu na video clip khan ang chu bowling kati hinla do ding kati le kala do ngap ta lo jai tuin khat be nan do be kati ibizia satan kiti pa chu Christian nui ban cha na umham i phoi lai bible cha ham nati nangol dan hi kidang ta khan chu pathin thwa namat dan hi bible adinga pathinin thilsim lo se sei so ke chu genesis bung kha khusim lo chun thilsim lo se sei mihim na sim dan an sei so ke chu chuna chong chona pathinin created being khat special ta asim nan Ezekiel bung som ni lali Isaiah bung som lali no akichin ta asim hi chu Lucifer ni cho amma ki sim dan special cherubim hi cho na cherub hi cho cherub ativa mang khat loi hi chu pa chu hi cho pathina khut jung ta ani sima mel hoi ta lo pi ta ani sim van til zo si chunga thunei le vai hom ni ani sim pa chu hi cho hi cha chen Michael gam tin sei go hi ta Michael jung ne het lo pi cho koi hi ye chu Michael context sei do an ning um lo pi cho cha hi a context ka dai wat lo ne ding ama min kan pha lo ni Lucifer ki ti hi pathin thil zo si thil sim zo si van til zo si chunga thunei pen la vai hom pending an simin van til zo si chunga thunei pen la vai hom pending a hi ai le chun Christian nui ban chana nui do chana hi chula a ye chu ki chen ta van til ho zo si chu pathin thil zo si simpa kin bola pongpa hiu ya hi chila a chu a thunei pen la vai hom pending an ki simpa chu chuting ta a thil bol theina jong ki chinta pathin thona sei so ke chula amma chu ki pathin sa pa hong idinga hi worship dei pa hi chuting tal amma chu anti christ ya tia le chun he is like god na ti nai chula a pathin bang cha chun thil bol thei zo hi jong le he is like god na pa hi cho ya chu amma chu vanui lem na pa hi chula satan hi sei phating na gut jing hi cho ipi bola mi jo chu satan pa cha pa le satan choi sang pa nang a to anang tu sei yo si pi ve tongo Bible in Satan kiti pa chu mel male pathin do pa pathin tu do pa ati janga sot nim asot kun Calvary cross a Krista thisan nai sana su pa chu asu kun lai ta nangin ta san the hi nai ai lo le pathin tabong jong na tong thei di poi anti Christ e poi ti ki sa jong lep thei leu diwa thil han na lap la chu nangol lan hi a hil china ha chu nangol lan hi ching khulam aye chu na pinu hu thila lep la mingol chungnung penin alep la ya chu ngol momong na hi ta chu toy bible chang na sim ho jong ipiam te ko hi lai kom dong he thei ta lo na ki bul phuna gmf dia ya lu ni sun na ki bul phuna doctrine jong di lo doctrine adi lo na bana thila ho na lu ke phara chu na bible chang he zo si khaw jong not a ki not na koi ma cha jong na hil thiam thei ve ta koi ma cha na hil thiam thei dong ei mi sunga am te hi ve ta nang ho tong thila hoi pathinin kei in man cha nang holoi de pang su ding le na to ko jep ding le nangal peng u jep ding le satan mi he sipa ki su jum su banga su jum su ninga pathinin in man cha hi ke pa tam na thila ho na o ki chin ta ka in su sal thei ke pa tam bible chang context a hi lo mang hi to ya chu pathin tu ting ki chip na hi to ai le abana sa hi ngai ket to ni za amam ni cha sa hi pi sa yam nga ngai ti we chule amomonga discipline thuna sei jing ke na evangelist ten yong ho alang khana nang sanga akum lin zo cho he u he na su pi ma chaum lo chula akai jong thila no nei ti jmf dia kai zo siong thila na ti na discipline hui lai ham na khan honun ho hui lai tam a hen te ni amani sunga nong pe na te ni yong cho aminta na ko ji dan ham ka gin mo cho aji chu nang hi manipulation le lies le deception le ti sei da ngona na dim so ngona adim set aban tale manipulation ball discipline nei lo kiti hi nang le chin khulam na hi in ko bru siwa na pathinu in shol hi ta hung ki lem thanu hi chinu chun ain lep thla holoi cho hi in discipline nei lo chuting ta le bible chang manipulate ball ngona adim set satan mi he si jing pa pathin mi te he si jing pa cross a su mul phoma su langa omma su zuma ambanga chu tunya na discipline nei lo now pathin thu manipulate na bolda no
mi na ngo na zo si ho tu nya hung ki su zuma hung ki su mul phau in tu me me na bible chang man nong chu pathin thu su mul phau na ding le pathin thu hei koi na dinga tactic na man na pinu thilana tong nu chu support na te ding le ipia biblical foundation na koilut na te dinga ati etaman na lut gudano hung ki phung do ai wanga abul abala na ta san pau le na ki bul phu na pau chun bible a kom poi bible a thu sei ke poi bible kalwalan tong ta hi ti pa thu sei chun na hei milzia bible a lo pa na ta san khat me chun nangin ati to ma bible a het lut ku din na gut jin dan hita banga discipline na nei lo dan chi ki chin ta pathin thwa kona na ki ta lang jinga na ho pa diabol cross a su zum le mul pham banga chu tu nai pathin thwa kona nang ho jong hi chi diabol ta san nung ji ho jong na ki su jung he ti ki chen ta ka phon doi ya chu ke lu le ching khulam le thanglin sein mi ngo na le manipulate bol ki ti koi ma na ngo thelo ding apum changa nang ho hi na hi ti ki chen ta na mo di we ipia ching khulam le thanglin se ho loi chu chin khulam ka tia thanglin sei ka tia kanu ka pa ling khat le ka u te ding ling khat chu hi ta ka ko ngam ham ami hi na wa kanui sina hi pon kanu ka pa ling kha ei na dol dinga ka nui sinau khat cham po in he u he nau he nu he pa ki ti khan khu dola zana ki sa na chu hi nai a hin la kin amo kanui si jai poi a hin la chubanga na zanu le chubanga ipi ha honor na bol nu chu nam pumpi thilahon apui nu chu ki chin ta epu eliza in vo jezebel vo ahab ati banga chu hi ta banga thagau lam vai ni le thilahon apui lu te ni chu a thagau chan hon le thila a bol na hon chu mu sit na na sata nei puma ka ko zo ai ti na ki het di jesu christian jong ki chin ta se na za a jesu jong bible context sa tam ta mi mina ko na ami vet sana zon bung ni changli ne pe hu si mai le anu chu woman ati cho vo nu mai ti cho nang le ke ep ikinu me ti cho ep context ani sei ha kana mo pui gulwa pe na chu leng pi zoom ta lo cho heya chu anu chu lungdong ta achapa pathin a hi na pen a purpose a mission pen cho hello bia anu in doubtful ta Christa chu kuishana boria chu jesu christian vo nu mai a hin ti cho vo nu mai ti chu anu nui siam jesu in a hi boy ata sana hlom dan ki chin ta phun do nom hin aban ta le hi chi banga chu zon bung som le ko chang som ni le kon a calvary cross a ki khet be ko na chu ipi sei ta vonu mei na cha pa ven atia bana zon hinga sei ki na anu chu zon in anivet tinga api ki cho na jesu christian ki chin ta anu hi vonu mei ni ti janga henu o kanu tia a ko na hi bible a record khalawi chiting ta le bible amun khan aki sei ki chui pi ham matthew bung som la ni chang som li le ge apat som nga aban ta la mark bung thum chang som li thum le ya pat som thum la ngan ho ki chin tai sim ti ngai le jesu christa in pathin thu a hila mi ho pathin lo pi na thu hilai ta chu wan gam thu don a hilai ta chu a sei ri te nga o pakai o ho hil pam la nga na nu na pa te na so pi te na nga e hong ti cho ai wa jesu christa in piti na don pat na here are my mothers and my brothers ati cho hichia kapa lunglam bola kapa thunga ya pathin thungai ho jo si kanu kapa ka so pi he ti cho na za ya cho pathin thungai ho pathin thu bangta chon ho jesu christian ka in kule ka so pi he ti ya cho api na en sung pen anui si ham hilo he ain la christian a focus pen cho pathin thu ai pathin lengam ai ya chu ching khulam kitinu chu thila lengam focus nu ai in akama pathin tian lang deliverance ministry na ka tonge tiong le jesu christian ki chin ta ke mamina mi tam tan thila no do ding thilki dang boarding e wang ke man koi man khe poi ke pha po ve vo chon sit bol te ho ka ti ding he ati ho cho hi ya chu hi ta banga inam pum pi le ho bung pum pe le in sung pum pi ta sang na ko na thila thuila puilam vai nu chu he nu ti ding a lom he pon ting ta le he u ti ding a lom hi lo e na za a pop hun het na bible jing ki chin ta se jesu christian ki chin ta se do not call anyone father no hon pa khat bo na nei ve hi chu wana am na pau he ti cho chu ki chin ta jesu christian se ya chu lei si na pathin din muna ding khat father
po ma hong ki gel ho jong father ka ti lo he vanui le sip mom pe min ho le bi aza pen khat father atiu khat jong father ka ti lo wa le nang thilo nu nang ho thilo CRT nung zuya ko bru siwa kiti mai thila du da lo khat alha phla holoi chi EPT he nu he pa ka ti do ham ta sa thu dola kong khulai len ting le henulam tin we tang o heu sei elo le heu thangpu elo le gamtin hin sei ne we tang ai wa thila thu thila lengam na na to na mun ma chu I tin tiong le you don't deserve respect ti chu ki chinta ne de ti pa kai mina ka phun doi lagau tu dola respect me ho chu pathin tu dola chon hoi de bo he kirren sa ta jongum ai ma pathin thu nil kal kalum pastor ki thu pi sa ta jong ai ma pathin thu nil kal kal jong dim se na za chana hi choyong chu respect are deserve lo he only Jesus Christian se chu laya tawa ka thu se nga ya na ka palung lambol ho hi ka so bi ku ka naw he ti cho hi cho bo chin respect a deserve he ti cho Jesus na in ku te jing yong distinguishable he na za hi chui chu tu ne Christian ngi zui na tu ne ching thei ta hi chung chang thu hi ne thim dingin ke lu ni ka ho pi no ka kan ho pi na ya chu phat ke cha ne ke chin ni ti tu ne pa kai mina ka ti mai in ka hin se do la ka hin sa jo si pathin lo pi na jing pathin tu dop sang na jing nangin na se jo si thilana to na bible cha ha ati to ma thila pu het lu na te ding na man sa nom nang ni ke hon ka hilu chu kichin tan he jingo bible ipi context simin hoi lai simin satan ki di chu amin momong le athanei na athil bol thina momong chu tur to chut be na ninga na pathin thu ko dop sang nang wang chun satan in thu ta se thu di se ta san the hi nai ti se do na te na kot non jing hi chu koi lep hla na ya ching khulam thila se yong di tinu chun na lep hla cho na za hi chinu defend dinga chu bible cha ati to ma na zo sim thuna dinga manipulate na bon chu chu cho discipline na nei lo na ya chu thilo hon koi ma cha hin ngo hi win lang discipline nei lo mi him discipline nei lo thilo ki ti chu na ho ni ti ki chen ta tu nya pathin thuinga ko na ka phun do chong le na kam su o jong ko beto comment la dong ho jong beto kan sei jing ta chu na kam su ho hin thilo ni we ti phun chin jing e phot chin jing e ne tam ke lo nang jong group ma ve tam ta kan remove nei cho kan remove pa na hilam ka het lo ja YouTube channel ai ami thei ta na ka hin don bu jing nei cho YouTube na hin bol ma sanga pa na kin YouTube ka bola pathin thu kan sei jing ai in hi chi pen chu nang group ma na hong lu na thuman lo nga na mi na cho remove bai tam ta kan bol ni ai la tua hi ai dan dana ka het lo ji a chu kin jong ka remove jing pa ni hilam kan het lo ya chu meeting dom ta thu thei dom ta ti na chu special treatment kan ba kan reply ji ni a hin la na ki sa no hi bet ti ngai le ke ho ipi phema nei ngo cho ai wa nga na pi nu mi ngo dan ki thole ke ho YouTube channel kum sigi kum get lang ran hin bol sa ho tu na reply na hin bol ja ai dan dana fem na kilo chula na pi nu thilo nu mi ngo dan hin thon chi chui chula chi chui cho discipline na nei lo dan kan ta lang nom ja ka sei cho ni cho ha sei dong ai di poi amo a cho na hi na ki ge ro ja pin ta ka hin ta lang mai a si chui ma cham di poi chi chui in ya chu hi chi ke lon chin kholam al hla pa thila til ngol pa thu se yo si hi pathin thu hi EPT le thila ta san te ding ham GMF dia thila ki pung ko EPT ta san te ding ham ti huilut na te da pathin tu pui pai he che pa ko ning ki vengo men lang he che pa he gang chalin na YouTube wa ahung da do a news feed a ma jong le notification off bol win so tieng ta le subscribe ki tiong na pum bol lo hil de hi tabang thila channel hoi ai cho amo thilo hon jong ai ho channel long a subscribe lo be oi ai ma pathin tu dom sang ho in subscribe bol ti I support in thila lengam ki ti jesu mina I chu phawai su mangzaling pathin in dam na I pi wai le 2026 jong gal kai lo di we ai wa nga chu ai ho ni sei thei di po we ai na ikinep naw na hi da cha pan la de ti pa kai mina ka sei do no me chi chu hi na ba na ke lu na sei pen hi ngai to kan sei wang wai ki ni ja ma me hi chu Old Testament nei tai hela hi gospel lo lai he nang heading kan se he Old Testament gospel ki pana to pa umpo ki tiwang chu mihil ha sata lo be khat momong thilangol momong Satan hlepla diabol tilngol momong chin khulamin apai chat ve mi momong hi ti ki chen tan kilangin
hil ha sata mi him wang chu hi ding mo mo ti chu het sa hi pathinin ipiam khana in kui twist an tan sa ai nei pia ki chen ta ki niaw sa ta dil su puma hagau thing pui hina puma pathin thu hi ka din na ding la ka kil na ding ta ta san khat ai nei nga lo ai le e ho hil chi zo ji wang chu hi ta lo ai to a hi abortation chu satan jong thu ta sei thu di sei ya chu satan jong ta san moi poi tia cha bi hon do na te te nga bible pui koi le le pa in hi ta bang mi him chu mi la samo mong hi in thilana tang mo mong hi chi thilana tang ho chun i ti ba gospel het ding a ye chu satan ado thu pi pen chu gospel hi chu mi himin gospel a het ding chu hi chu satan ado pen chu ai ma gospel ki pan thu pha ki ti genesis a kona ki pan hi tai ti ki chin tai het ngai chu adam le if a chon si na chu pathinin krista in ki chin sala cross a mi him te hu don ning avet sa ai ta chu kel ngui mula hin silpia na hi tia pathinin ngaidam na hin chanhun na thiding ta sa ngai lut na zala a hu ingon na hin na pi pension ki chen ta ni khat ding le krista en mi him te hlat don ning vet sa na hi a chu ting ta le israel cha te khangla ya hobu thu do le sanctuary service zo sin ki chen ta cross ki chin ta ko mu da no asai su ke imazo si chu first said of Christ ani su ke hi chu gospel la kal do di chu Matthew Mark Luke John kho atum bi a gospel hung mi lo chu Matthew Mark Luke John ki ti khun gospel ki pan to pha ani ging jing le hung chi jing pen chu eyewitness a ain ji do chu ya chu Jesus Christian ki chin ta sei John bunga chang som ni le ko la nga sei chu da scripture na simovin hi cha chu ke ma thu jing a phun do hi ati chu la there they testified me ati cho na krista thu phajingan genesis jumle krista exodus krista bon chakya bon chakya pentateuch head to danbule thim gaule khabu yo sa bon chakya ko chu krista hi cho hi chunga chu tu nai hon cross inung wat kit wa idoyu chu krista bo kit cho alaya cross ha ki se tu su ke hi hi chia chu gospel ompoi ki tijing wang chuna mihil ha sata mo moi tai so bityo hi ta bong hoi mi la sata mo mong satan a lenga ma dinga aman cha mi mo moi ta in bui hui ta mo mong cho hi ta oi ki chin ta bible na sei su ke thu phun bung som le thum chang get na leisit bul ki phu ma sanga pat sa ki that sa kel ngui no ati hi chi kel ngui no chu koi ham zon bung kha chang som ni le kon a ki chin tan sei kin in behold the lamb who take away the sins of world tikit cho na hi chui cho vevin vanui chon sip pumang pathin kel ngui na di cho hiya chu hi chi vanui sim til a patna ki that sa kel ngui no chon krista ni vet sa cho hiya chu gospel ki ti chu krista ti na hi cho na hi chi krista chon ama thina ama hin khu ama thokit na le ong kit ding tho chu vanui pumpia mios i langwa ain ta san ning cho de cho hi chui chu la ipu abraham hon jong abon sikya kristani gal dot le tunya e hon jong i gal dot inung gal dot kin chu hebrew bung som la khat ta san mi pa ho hin khu sim tang abon sikya krista pathin lengam chu chana ni gal dot jing na First Timothy bung li cha kha cha ni chang thum simote a hin thagau thengin kitchen ta ina sei thagau theng kitchen ta sei cho nin nung lam le mi kim khat ta sana ko na pul ha thagau ho mi su lam vai na doha le thila ho tu hila hung lung lu diu thil ho tu hila hung lung lu diu ki to cha chuna le tol gospel tanan te ga na tun ve ta koi ho se ham ani na chu hi chu ama se le pha het na thi sa ki dep tabang mi phalem thu zo sei hwa kon so do ding a hi koi hep la koi thila hin koi hep ram ga ngai tau te am ho chun no ai che ki hem la ho ta he kitchen a khamun 7 day hon wa kham lai lo piu na ayo phale nan kham wang ke pon ele atta sannale thuta het to hon thangwa puma ane dingotia pathin thil sim ho chu ne dingin azadawe 7 day on bi bin na za daw ta english in siming o forbidding to marry ijwang chu umnai lo and commanding to abstain from meats sa which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth vo sana khamo nga lip nei lo ho adang pipita pathin sim sa he lo dan hami chu hi chi kham ho chu ipi het ya abul nga chi belle thilo ho thu hila hung lunglut bungni ani na chu le mi phalem thu zo sei hwa ko na ku ham de le thila thu se ya lunglut na mi phalem ho
Bible chang ichi Bible hin kuya het yamo First Timothy bung li chang kha chang ni chang thum le liya se he o koi ho tiam ei ma chi na ki se lo Bible chang na se pi he o he chu Bible chu na ga nil dai le lo le hi chi chang chu ka pam poi na ti la wang chu nang thu hin nang in chang khat le ni bo na pa ma dang hi huilang na ge jam ke hin man chang tilau pa nui nai o nui nai in First Timothy bung li chang kha apada chang thum chang li chan ho na hin sima thila thuila lunglu na ta sanma ko na pul ha a pathin thil sim thangwa puma ne ding ya kham ho le ki chen za da ho chung chang tu dol chu ne het no mai la pha te ke chang ngai tang nan sei pi nge ne het ding khat chu nong ki lep la na hi Bible kalwala na tonga Bible abukim poi Bible athugu ima cha amzo tapon heya chu Bible sanga hoizo ke man ke tai tia hongzi do pa thepla pa chu na hi in ya chu nang ki ti chun i tiang la pathin thu na pum he thim loading pathin thu ki chip na bwa na nei in pathin thu hi thila pu choi sang na di bwan na man jing a hi in chi ti lo cha adang sei thina nei lo hi he ding kha chong thu za na sei in video he za na nong peng la in nei hin don but la in a hin la na tu se yo sia na bol chi pyam thila in tu si thila tu se ya di e pathin in thila mang chai ti bo se do na pan na lai net thima ya chu pathin huin atum lo be khat thila pu choi sang na dinga pathin thui na he ko in Jesu Krista dop sang le athu thing ta dop sanga athu thing hi ei ho kil na ding le ei ho din pi ding le ei ho dinga cham kim a hi dan pa dop sana kam chang na la the lo he chi sanga chu Bible kalwala na pat na tong thei pa thilapu pathin aman cha thei thilapu pathin a hin sol thei ti ho po se do na Bible chu a hi lo be kai thang le pa ali tho pa na hi na thil kha chong kili ting le ki mo tin thei ji lo hi che banga chu Bible chang na mu chu thilapu nam na za na mun jo si na li tho ji ngai le hi tia chu ki peilung wai dan na hi pathin thu hin ipi context sa se ya na koi te dinga se ya koi ho chu ni sei na hi ya ei ho zil do dinga ipi theological application ham ti hi khul na jong na nei lo na chuting ta le canonical context ho in ita banga chu episiam ti ho jong khul to na ima chaw na nei lo thilapu chingkhulam na to su to te dinga Bible chaw ho yo si na kai thang le bo hin hi chu nangol na le thilan na lep la na lin pen in ita bang chun hi in nai ta di hin lang hi ji First Timothy bungli context ne het no malanan sei pi ta ding phade ke changai ta pathinin ne la cha chung chang thu dol ki ti hi na sata agyal kho hi tin het ngai amma sa pena mihem chon sit na ong ha na pen chu ipi ha ne le cha ai Adam li if ani ki tim zo lo na patip na ni zo lo na pen chu lol hom na ne le cha ti ki sum lam pang ai ne thima ne le cha je Jesu Krista gam thip gama Satan apatip nama sa pen chu ipi ha agil kil na attack hi cho ne le cha ai te hi cho pathin cha pa ni le song chang la ki su san ta a pathin ni na le ata sa weakness na ne du cha na bo du cha na pen attack a bol cha weakness na temperance ki ti leisit chunga dinga mihim te leisit chunga dinga a pa lep na sang pen a ha pen do ha pen hi cho koi ha kil thu thei lol hom ding ge tu na si le ipi ha ita sa ai ne le cha ding ngai tu na si a i hin khu pum pi zu do ngap lal lo jong koi mi ki dim se hi lo ya chun ne le cha ki ti Satan na sa ta a mi him te ipi ha attack na man hi ti chu ki chin ta ne het nga hi ti chu mas pe na ka sei do no mai chu ne het ding Bible chang long ki chin ta hi tai ni sei chu amma wang kyang pawin chu ti lo le an mot ne la zu kham chule hin lai khan ku ding thu ngai tu nan na lungu lun tin chu chini chu thang bangin phulo helowin na chungwa hung chu phung gen te ati lukbung som ni la khat chang som thum la lina chuna ya chu ninung lam ting len mi tam ta hi lop nan lu a ne la cha ki sum zum loading ki sum zo loading mo ne mo thang hui ta an ne an ho tu lai muk bang style ho banga elo la thil gam tin gam tanga mu ma yu sin ne na hin khui miem tam ta hi man de so tu pha ri ta cho hi cho chung lung ding hi ye chun ching thei min lang na lo lu ki sum min lang ne la cha ching thei min ti pathin ki chin ta hil jing na ho cho na hi ta banga
ai simpau pathin hita banga thuga ai bol lai ta wa indu imong mo ne na dinga nang hon gospel na la koy chu thila thuil nei chu hi cho chu se me ta sama ko na hong pul la ki te holoi bible ne cha chung chang tu tham khat ne thim ning context nan hiling ka te phat ke changai ta first peter bung khat chang som lagu isimai le sol cha peter ling ki chen ta na sei chu hi je chun keima ka thin bang hin no ho jong thingun tin aki sunne yani sei chu peter rin hoi laya put a chu a hin sim a peter rin pathin a thin mo ai thin na diwin aki sunne ta a hin sei da na peter rin hi chu khu ki chen ta mun khara ko na a hin sim do a hi chu new testament a ho bungo ei ho hil na amani chu pathin a thin mo ai thin na diwa sei chu ei wa hi chi pathin a thin mo ai thin na diw pen kho uwa khaini beri raza na zu sajan kani number 4 kiti ho asai na hi lo chu hi cho khu bible asai lo wa nga athing poi ti miu sin ke jing chu hi ja chu thilo ho nam ki phat lem tho sa ta kani lei ho zalei bol ho drug bol ho ta na dem chu na kham na thei bol ho ta bible in ki chen ta hi cho chu amin ta asai lo wa nga chu chon si nei ti wa thi na he ti chu bible asai lo be khat ban athing poi ti thei wa hele peter hi chlai context sa hi til khat aseu ma amin ta amin pha hi cha ko na I kang se dingu athing lo abu he ti cho hi a chu hi tin a ki sune ti cho hoi lai pan a hin sei na ha leviticus bung som la kha chang som li le li na ki sun pen ko hin sei cho isima hi le hi tin ki chi tan sei ipise nam ti le ke ma hi no ho pathin ka hin hi ji a chu ni ki su thing wa ke ma ka thin mo ngai no ho jong na thin ding wa hi je ti so hi chi hi cho peter in quotation a hin bol cho new testament a ipia ko na na thin de a hin tia ya chu lei si chunga on hona ki loya o ba ki thol tho gan hing ho a ko na ki su bu na na nei lo ding wa hi ti cho ya chu sol cha peter in pathin a thin mongin thing win tia a hin se na context ta chu sabu ho sakhing lo a ko na ki su thing ning ti na hi cho aya chu leviticus bung som la khat sung hi category of clean and unclean me ni cho pathin ki chen ta kam chang ta an sia hi chi sa thing lo hin ta acha te ami te ko ma chu a het khan na du le adam theina di wan pi cho dan zui lal na mai ding le dan zui na mai ding a pi gun hello bin a sei ben cho alung sit be se ya cho acha te cho adam thei ding la hoi ding de ya cho pathin a phacha chan ne dinga hi chi a thieng hin hi chi a phalo hin chi phain ta ai ni khan pi cho he chun a thing lo sabu ka ti ha kon chu ki kang se win a hin tia ke ma ka thin monga na thin na thei diu chu he ti cho he a chu sor cha pital chi chu kot a hin bola pathin a thin monga I thin de win a ki sunne a hin ti cho peter in ama ma chama se hil a ki sunne ti lo di cho hilanga leviticus context a pen chu amu chi ya a ki sunne ti cho aye chu peter hon pathin na ne to lai wa chu a new testament bible lo hi cho abon chawani sim jing chu old testament bible bo hi cho na za a ya chu azowa na sei gospel point an ti hong chu thilongola nongol na chi khat ni chu ne thimam ya chu peter in chlai context sa hi sa thing lo a ko na ki kang se ding ati cho chi chu phate ge jang ki mya chi ta pathin a thin monga I thin theine di wa chu ne le cha sa thing lo a ko na ki kang se ding hi chlai first peter bung kha chang som le gup na pen hi chu context sa chu ki chen ta se raja khaini kowa zu number 4 kani zalei drug ki ho se hi lo pi chu hi cho hi bible a ki mention kha cham lo pi chu a ki mention chu sa thing lo hi chu ai le vo sa ho po na khamin 7 day adventist on na ga ti 7 day adventist on vo sa kham ham thila ho pa 7 day adventist on vo sa kham hi lo pi chu I bi bolai bang angol nei ham 7 day adventist on vo sa kham lo dan chu ki chen ta pathin thun nain ko mu ding in bible a se hi na za nom ding ja chu nain do yong chu hin tin phati ke chan bible in pi sem nan sim ping isaiah bung som gup le gup chang som le se gi na ki chen tan hi tin a se chang som lu gu apa hin sim pan ka tin a je chu pa kai mei ko nga thu a hin tan ning ati cho cham za ma pa na ta sa hing zo si chunga thu a hin tan ning chule hi chini khwa pa kai na hin tha gam nin zo mi ta tam de ti cho pa kai je mei ko nga thu in tan nin chu future tense lo
lung nai lo chula chuding tal Isaiah bung som gup le gup hi chang som ni la thum som ni le ho ko sim tango new earth and new heaven hung hunding thu sei cho ya chu very apocalyptic literature cho ji future na prophetic book hi cho old testament adenga hi chia chu pakayin mei kunga thuin taning thun se ya hi chila athiding ho chu koi ha acham chama ki suthinga hun lei lunga chi a alai lunga mi khat nung zui la the ta vo sani ho ju cha sa ni ho bon chawa mang tha khom di he tin bakai jena se ye ti so advantage ona se ti lo bi aban le isaya bung som gup langa chang li than khu dunga to jinga mun thip lai lai ya kuwa ke vo san ya na vo san ha na me bel sung dungo wa the ta satui ki tun ho ti so namu a pathin in sathing lo ni a hot dan chu hi chi pathin chun ke ka ki hial ngai poi ti sula pathin thieng ta khat le ami te yong thieng ta de ding pa chen new testament ami te chu e tabang neding bu hen hona aman ki da ta ni hoding a chu asim ding na hi sa new testament law hi kho jo old testament sanga old testament a chu ki chen ta jon than hui bol ho chu akimat do ale bo sunga ni ki sat ni cho ai lo thu ni ki tan hi cho ai ma jesu christian new testament a chu pi sia na lungge la mi na zon pi he ti ta chu la ta sakiwa na ga zon he talo min na man do na man do hi zong le na lung thima zon than hui na bol mi zong ne he ti cho pathinin hi chu ki chen ta new testament law hi kho zo a jesu christian avet sai cho ai wanga epgi hi chu kho zo a hin ti na ba jo se ai chu ilung thim wa pathinin adan thu e koi lu piu cho ki chen ta hebrew bung get nan sei cho ke ma mo pathin ka hing ding ka dan thu alung thim wa ka ji lu pi ding hai ti cha hi chi pathin dan thu chu ilung thim wa ne wa asia pha chu het theu sila na hi chu ki chen ta pathin ngei lu na iwa sa na hu cho ya chu jesu christian ki chen ta sei ke ma ne ngei lu ka thu pi na ni diu hai ti cho hi chu ki chen ta pathin thu nei mu sa na hu cho nang het thei zo hi thei ta tu na ka sei hoi ai chu thilong la ngol nei in yong le pathin thu ngai ho het thei ding pathin thu ngai lunggel ki an ta thu he thei ho thu he thim ho da ka sei pi nei ta nang wang chu ipi ki sel he thim thei ta sun hi chu he ya chu ki chen ta bible in ki chen ta sathing lo ne hi pathin mit ma bu na hi dan ki chen ta old testament la new testament la ki chen ta phon lo sing aban ta le jerusalem council chu betongo jerusalem council la ex bung som nga na chu bela chun circumcision chung chang thua kina ki bo tam na le kinil bo tam ani nei lai ta wa a chaina a thukum khana ani si mu chui pi ha gentle mi ho ta san na hung sang lut holoi chu chep atan te ti ding se da ta hi ti we hi jong le hi tin bol sa te ti so cha te bung som nga chang som na ko na chu hi tin ka ngai tu chi dang nam dang hola a pathin hinga ki hei ho chu bolgen thei da hote ama wang milim ho na thilbo ne zon than hui chule alol ki mi a ke that sa ti san ne hi chenga kon jing ke kang se dingun sun le han ka di aba na chu repeat ki na chang som ni ko na milim ho na san ne ti san ne alol ki me ki that sa ho zon than hui na hi changwa kon jing ke kang se a thing lo sa thing lo sa san ne ki ti ha ko na hi ke kang se ne dinga ta san na hung lu ho atil ho chula tu na nang la ke gentle ta san hong songa lu te hu long hi chu ho ki hil na di chula ya chu masang lai ui cha bonga in khui man ho gentle bonga in khui man ho chu ida ha ding thieng tho ta in khui man na di wa cha ta san hong songa lu diu pathin a thin bonga thin ne di chula hebrew bung som le ni langa chu ki chen ta thin na te lo koi ma chan pathin mu lo de ti long hi chi thin na pen chu tunya na hin khuman hi a chei na hi chu na mu thelo na lagaw ko sei na hi lo chu lagaw hin khu ki ti chi leisi na hin khuman hi chu hi chi pen chu a thin lo wa le pathin na mu lo de ti chu hi chi thin na pen chu lungthim bo se lo ta sa lagaw a bon cha na ne na cha na mit vet na khut ana khoi a sia pha na mu na to kha the lo sha bona a hu mi chu hi cha chu ne le cha bona a hu mi chu na hi chu ki chin ta pathin thun sei ya chu bible hoi la epis me no chen pathin hin ami te hi acha te mo ne ding na mo ne the tai a thing lo a khan a thing lo ke i ma cha khan ngai ta poi tia kon on na mu hi be chu ne tam thilongol nang thilo nei me ya chu pathin thun he the poi tu nya ka sei ho hi a he thi mo da ka sei pe tai pathin thu khul nom ho dinga na za a ya chu first timothy bung lina na hin sim pen chu ki chen ta ngai ta a context wi pi ham
Gnosticism ho ne sei cho ichi Gnostic ho loi chun particular ta si First Timothy na ne le cha ki kham tu dor ko athing ho sei na hi lo cho athing lo ho sei na hi lo cho athing lo ho cho Bible pum pia hi pathin mi halang pathin mi lo han ki sun ho lo si hin sa thing lo ki ti don na sa nei lo milim ho ho jong sa thing lo ne lo piu cho tu la hindu jong chi tang nang Christian ki sa pathin thing ho pan na ne thil bu vo sa ui sa gul sa ne ko hindu ho la aga chi le na tha lo diu cho hindu ho sa jong thing mo lo ni hu cho ne thiam ta thilongol hi chu hi chi Bible la pathin mi thing ho in sa thing lo ni pum ne lo ai wanga ne thedinga athing ki ti ho yong chu hi chi Gnostic ki ti ho lo hen ne kham win ki chen no kham be ti tu lai Roman Catholic ho ki sei na ta bang cho na sect group khat aza chom me nom hi cho hi chi first century ai lo le in first century khang first second century khang la chu hi chi Gnosticism ho lo hin hi cho ta ma cha particular ta pathini ne le cha dinga a pha ki sin ho ani kham ve ti cho hoi lai chu nang 7 day Adventist nan kila nathila pu lung tup subulit dinga chu namoro na bria Bible thu nan pe ham giltan nan sei pi zo na he betang tun ai chu kan phat kan la sawal hi chilai muna ki chen ta ki sei ki chen ta Gnosticism ho context a thu sei in ai ho dinga hi chilai muna hi nang le ke in 7 day Adventist na in ngo na ning thu context i ma cham lo a sei nom pen chu Gnostic ho banga pathinin thilphak a sei kha asilama sei pathinin ki chen na ding asim pen amon ki chen lo dinga sei hi cho tama zo thil ho lo chu thila thuil Bible to ke kal ho he dis tu nya jo na hon jong Bible a lo be Bible kalwala thila pu na hin dap lut naw chu Gnostic ho to nin khuman naw in leitul thilo ho ki chen ta opportunity ne he dinga he ichu tham khat thilo pa ne la cha chung chang do la pathin thu ki chip na ne dang ka ga hilan lang sei ding tam pa me aya cho mo hi pathin thu ki ti mo mong hello pathin thu mo mong hello Bible am mo pha thilapun thu di se thilapun thu ta se ti sei do na ding mai Bible ain pan sat wa ching khulam thilana to le thanglin sei thilana to pan sat ne Bible adunga wa le kar a hi ben na hi to tong mi hil ha ta ya chu ka so piti ho ka lung sit le ka ngai lut ja pan kala ka hil jinga in hi ching ngai lut na on em hi aza a pathin ang sung ahin building hi pakai mina katip na nom hi jinga ka so pi pa hi thila ho wa ka ngai lut in ama in video pumpia hong ki bol hol hong ki se ho lo sung ipi category ipi kon a hong ki bol ham ti jong hello be a ke Bible to say lo be dana gam tina in ngo le chong le athila piu ho akam chang wa to say ta ho ki san ki ta do jong manipulation bola e ngo le ke hoi lai video pe na sin kila do han lang hoi lai mu na pa chong kila do jong le a seu ji pyong thila tu sei di thilan thil pha bol ngei poi pathin thila mang chai ki ti ho bo cha seu ju ying chula kaw si tu seu hallelujah amen tin ho ngan chula hallelujah amen hoya tiam ta ai ngo na pen jong so veleu chun ga chi tong kaw si pa in kaw si nu ti nu chun thuin se ya hi cho jo sia ko na ching khulam pan sa thun se hallelujah amen sa chuli chu kaw si tu sei hi chula hit tabang ta chung ngol hi a context ke san long ke the po na mo le mo ki ka na ya chu mihil ha sa ta hi vin a hin la ka ngai lu ja ka hila pathin thua ki sunna ka nei ja ka hil jin hi che het thelo azo sa te la mang tha te ding mang tha te ding mang tha te na ki sa hu do zo lo hil na ki sa he ti ka sei do no in kora minil ha thu ki sei na balaam lam vai na thu ki sei ken lampi a chi naw ki sei anti christ hung ki phona ki sei hindut wa sel gu hina hung ki sei jing ta chu tieng ta le a fundamental belief pathin thu to ke pum tu lo da hung ki sei jing ta chu hi cho lo sinil khup hila Bible a hin sima ke ai nil jing ka tu sei do hoi tin mo ti cha jong anil ko om nai po in chong le akil hap la zo na ding ma cham nai po ai wa nga sei thei sei mo a hi dan dana ke chu ama chu Bible ta ang pang na tu nia Bible chang man ho so ve tang wo ka te Bible pathin tu ki chip na man nan chu na asoi tu ha ding khao jang khom kinot ta chu kilam la thei lo cho hi chi tam nga ko mi cho hi cho ki het lo wa ama hi superior pathin cha dana ki yal ke cho satan pa in pathin tu su si ding le thila pu dap sa na dinga pathin tu asim sa lam he ki het lo chong le thaglin sei lap thla chingkulam lap thla doctor hegin lap thla
na hiti mai mia thilap bu khat thodi asia ti na mai mai dinga ke pumpi mi ai zu mi khat ni dang ho zo ai thiladom sanga setan choi sang pa dan ai ga se ki hitabang ta chmi chon he thilangol ching thein lang pathin thu hi jang kya sim ding gun lang thilha dop sang na te ding thilha huilu na te ding bible simi kang chalinga na su chan no mal